match ya ewo ajen kotoku Langard akwakobo sojani eprepra no ni tiri mu de dade ne na ekeka ho abobo ni tiri mu na chi etwetwa ni ti ene ne bebia asan abo ni laborers egu asase no so eye adwuma enso ede ama no na asem nyina enchire mu ni on the 8th of March sani America ye ewo ajen kotoku na sojani ekọ na asase so okohwe na laborers egu asase no so esi ni deja bema na waye adwuma de ntiesa adwumaden wanya ne sika egu ni botoma to na asase no na eda akotoshi number 1 near Rush Energy Drink around 1 p.m. and okọ na asase so okohwe na adwuma efe egu na asase omo ye adwuma ofesi ni dan ama no na da chi bi okọ retirement wanya baby dimiti ato na we and odu ho no exactly 1 p.m. odu ha ojina ho hwe the workers na your friend is saying Langard for so eyi omuti pie ba ye omo ba ye na gidigidi hey why assassin why dia ade ho ye de wa ha mi wa so assassin onim se ne dia Langard for no so binim pa se assassin ye so jani ne so dia enso ni na na omadwe mo ne omo pese omo ye nti no omo starting so omo bu papa ni laborers ni nyina omo bu omo de se kan twetwa papa no etesenya seketwa eniti omo bu oni ni workers ni wie anso ha ne car esi ho no omo ko ball windscreen no ese car no etesenya seketwa kwa papa ni sika ni niema ewo almost sika no ye hwe ne dodo which is 7,000 Ghana cedis 7,000 Ghana cedis almost robbing ne yaya ni niema ewo ne car ni mu nyina omo wie ye so esan ji ni etua kutana ode ahye ne ho ene ne press no so na hye ne boto omo wie ye ansan so ha victims na ka na ho ne laborers na working on his land no ono so boy guys ne ba ko phone na Langard phone so sign jifi omo nsem a je say anya sepetwa kwa bo yie pa nti na je say etua na nka so jani ni kuta nka de be ko ne ho ban ne kra omo di kan kra ejifi omo nsem kra ne nsem a se de be ya ontimi defend ne ho ebubububo no pipe no omo wie ye no ansa na ye betua so no de video no na eda ho nti ye hwe video no ye hwe se ne papa no ye twetwa ni tiri ho ne chi nyina se kan ne ekeka ho na ye ntua so. A military man and his laborers were nearly murdered today at Ajin Kotoku in the Ga West Municipal Assembly when armed land guards invaded the piece of land on which they were putting up a building and inflicted machete wounds on them. Aside that, the men made away with 7,000 Ghana cedis, mobile phones belonging to the laborers and the military man. Langard for no die, like what are they looking for? Almost the Juma neba young insurance almost chintu and to remember chintu or hen ho. And she be a chintu or hen or small somewhere say Juman. And almost draw almost your attention free by Lucas so no the bam so say we are men on the buy and on a Lucas on your coin in a can of Ghana. And I'm booming, I'm the second booming. Na no video no na ye nyina ya kwakosha ba na ye hu dia atu so jani se ne ya dese kan ne yi ema aboro no e dese kan twetwetwa le chiri ni tiri hu nyina je se nya se petwa na ya asefem pa na according to witness no o say bra omo di kan Langard for di kan be du ho no chebia na 60 Langards eba be kan ho ebe kan ho na chese time omo bae no omo ba be pipe the screen glasses no ewie ye sanche ni tuo ne purse ene ne 7,000 Ghana cedi na chese wa fan ko de kwa kotua the workers ka after the day goes by no ene omo fa asika ni nyina chese enya aseketo omo wie na wasan so age worker ne ba ko phone and also maji feed in sema
enya sepeso eno nti omubu omu wie ye no eno no ka che omo se omunko no nko hu the chief of Chinto onko no nko hu the chief of Chinto ti ye nim say chief of Chinto no na sumo omo so omo bebu so je ni ne workers so say ye hwan ya na eno de so ko hu chief of Chinto na hwan ye bebu say papa no na ohen no na ye esuma langas for ne se omo bebu so je ni a omo ni nim say wato na saasi etua ka o sini dan wo so ni nyina e wo video ni mu a mo beti e ho nsam ni nyina details no afi ono ankasa na no se de edi kan e hwe ye no ebusia for koso na subscribe to your YouTube channel no na follow your IG and Twitter I we so assign follow your Facebook na ja comment fefe emaye midi ene akosua kokua ansa aka Queen Fidi apa ane makram da sene na se hia